هناك داخليين كو احتمال الرشبوني لسر في اتفاقي تشي بك دار بكفن مورالي خو بخينن وكسانكي هر تشتك وان ضابوية وصا نبي جفيزي داتر دبيكو ام وصا بناف دكن في بيمانه ما حتى اصلك انيه لي بردوام كرن جيرا لازمه يعني ايرو لامريكا اوك دمشي كامبانيا دمشي اف كامبانيا دبيجي جبو باراستنا كرد اف تشتكي جلك باشا وبحمو هيزي خو بيويستا ام دستك بكن ام خورت بكن داكو برياركي وصاش كونغرسي امريكي در بكوي اف پیمان و تکوشینه یانجی و هولدانه والا در ناخنه برواجی و دبیک ام مصافعان بکن پیوستیا ما بوی کمپانیا هیا و بانگا ما جبو رایا گشتی یا امریکا هیا جبو اندام کنگرس هیا کو جبو ام براستی کاربن و پیمان گارانتی بکن بریاره وصاد کنگرس دا پیوسته دبیکی در بکوه ایرو ام جی باوری بخو بکن کو ام دکارن یعنی عالیه و تکوشین گهاندنا سری دا ام دکارن وینا بکن دیالوگ هی درین دانستاندنه هنه جبو وگرا خلکن ای ملت می عفرین سرکانی گندوارن شه بای ای بابه جبو کو وگرن سر آخا خو و شیخ مقصود و اشرفیه جبو کو وگرن سر آخا خو د پیمان د جی تشتک بصا هيا کو پیوسته د هزین اولکاری دا یان ام بیجن اولکاریا هندر و ریفبریا هرمی دا پیوسته خلکین ایما تدهبن یعنی ای هرمی تدهبن تمثيل تدهبن جبو کو اویا به گارانتیا که جبو وگرا خلکی سرکانی هینجی دبن دسلاتا آ ترکیه دایا دوی دا جوی دور کرنک پیشاروجی چیه ببه حتی و دمه کمی سرکانی جی بکار بن وگرن جبو ویا ام وصاد بیجن یعنی اف پیمان براستی جی جبو ریل پیشا خوینه بگره ریل پیشا شراب بگره ام مرحله نو دست بی بکن جبو آوا کرنه ام مرحله نو دست بی بکن جبو مذاکرین سیاسی ندبن سلاح دا ندبن ضغط چکا دا دبن زانبون و اراده سیاسی دا پیش بکوه مذاکرات وی چرچوه دا بین مشاندن راستر دبن وکی دن بن ضغط سلاح دا هر دائم کم دردکوه تمام نابه شاشتی تیده چه دبن یعنی هر وقت احتمالیا کو هلوشه هیا جبو و ام وصاد بیجن آنها دستک ناف دولتی پر زیدش و پیمان رایه دستک ناف دولتی کو ببی گارانتور هیا مثلا سروک فرانسا بخو گرد سر خود و از دکارم ببم گارانتور کی سیاسیش بیک آنیندنا و پیمان را هر وها امریکا و داخلیانی کی بده کو اوجی رول گارانتور و بلیزه و دولت دنجی هنه هیزن دنجی هنه دوی واریده جبوكو هم پیمان پیکواره هم جی خالن کومانه مثلا د دستور دا تی پرسین چما مسئله دستور نهاتی زمان د مسئله دستور دا ماف پیوست بینی فساندن یا مرسوم اکدر کتی مبری جی گوتیه اف مرسوم افاده ماف مناکه دبی ببی ماده کی دستور یک جی مجار هبونا کرد و مافیوی به مرسوم کیوان نابه و بخواندن درصد 2 ساعتا دا جنابه اویانا قبول کرن پیوسته دویا دا دستور مادین برفره بگره نواخوا یعنی زراویه و قانونا زراویه و پیمانه هیا لسر وی اساسی دوار پراتیک دا پیشروژه و هین احتمالی هیا کو آستانگی در بکون جبو کو ام جاردن ریل پیشی شر و نکن ام بدیالوگ چاره سر بکن دواری دا هولدان مد به هر تم هبن هشیاری هبن پیشنیار هبن و لسر وی اساسی يعني ام وصل بقرن دست و باش به براستی اراده کو درکت ورته اراده که گلک خورته اراده که معروف به ام پیسر بلندن و دوی اصلا دا بردوام بیم پیوسته يعني ام نبیجن و اتفاقات چه بو خلاص يعني دمکی قدیانا نوهایا هر وقت احتمالیا کو هنک خراب بکن جهبه يعني جبر کو هیزن خیر نخواز جیل سر پیانه اوانها جی جاردن دخوازن کردا قرکرنه را در باس بکن وان احتمالا پر زیده هیه جبوه گرکه دائمی لبرانبر وان احتمالا جی ام هشیار بن و تدبیر مهبن و ام جاردن سر پیا بن حتی که پیمان هم بیکواره هم جی بردوامیا تکوشینا ما که ام کاربن خال مانه جی ام تمام بکن از به دست بی که وانات کارم بیجم ایدی پرس هبن ام کارم برسی و پرساجی بدن
Thank you so much, Ms. Ilham, for providing the latest Gelek updates about the spas recent bovan agreement and nukrin u also çên davî ku te about bi the me re upcoming par vekirin procedures û her too. wiha derbarê I will navereka vê start by peybendekeftinê the de raised ez hands dixwazim bi and wan kesan also, dest pê bikin sorry, ku destê xwe if rakirine. you would allow me to ask you kindly if you are not Ez using your ji real name, we please rica in the dikim Q&A eger we box, navê if xwe you would like temamî to send your nenivîsî bi question, ji kerema xwe mention navê your xwe bi name temamî and your media outlet. binivîsînin Thank you berî so goz heqê much. gotinê I bidin. will Wek em start with the zanibin raised hand as I hûnkîne mentioned. ez dibînim li We vê derê have çendîn dest okay. hatine rakirin. I will start with Ez Vladimir ê niha bi Vladimir dest pê bikim Vladimir, keremke. the host will give you the chance to speak now, Vladimir and em ê then I heqê will gotinê jump bidin to te û paşê Diyar and then û Yulia. Diyar û Please paşê keep Yulia. your questions ready. Ji kerema xwe gotinê xwe The host will pirsên give xwe you the kurd chance to bigirin speak. û Yes, Vladimir. ku herkes bi So kayba my question bipeyve. is, what Pirsa min happens ew e with the female fighters because they were not derbarê mentioned in the agreement? şervanên jin ew ê And çi another bêde. question Divek is, what navê will wan happen with the derêketinê de Samalka border? derbas Will it still nabe be open? Will û journalists still be em able to visit bêjin Rojava, deriyê or they will sînorya need to have the permission Sêmalka from ew ê Damascus? vekirî bimîne And why did you çûnû decide hatin not dibin to kontrola continue kê de fighting be. when you have so much international support, or there was a lot Niha of em international bêjin pressure on li the ser SDF to accept this agreement? li ser Hesedê gelo em bêjin zexteke mezina navnetewî hebû ku hûn vê rêkeftinê qebûl bikin. نها يعني جبو اوي جبو يبهجي ذاتا يبهجي هيزك نافا قصد دايا دماكو فرقه يانجي ام بيجن لواء بها افاكرن هيزي يبهجي نافدا يعني هيزي ما جن وجميرتنا افاكرن تربي اساسي و دنافي دابن در ویج بو دریه سیمالکا وی فکری بمینه د پیمان د جهاتی زغان و کارمندین کلور کار دکن و برنگک فرمی وک کارمند دولت الوی دره کار خود دوام بکن دوی دمه دا براسی زخت وطا تو نبون لسر قصدش بکو بمجبوری وانا قبول بکن برواجی وی يعني فرصتو در فتك هبو مدزاني بو دهات گوتنجی یعنی خالن کو ام دزانن وصاوي گلک اوه کی چی بکه دکارن لسر خیز بکشینن لید آلی کی داجی جبو کو براستی ریل پیشیا شر بگرتن جبو کو آرامی یک چی ببه در روش آرامی دا مذاکره بشوازه کی راست بین مشاندنه لسر ویجی هشیاری یک هبو وك نصيحت هبون شوباندن هبو يعني هما ام بيجن روجانا چند روج سر هفده سروك فرنسا ماكرون بخوا هر آخفية بتلفونان هر وها سناتور امريكا لينسي جراهام مثلا او بخوا آخفية ين عسكر هر دائم دنافا ديالوكي دابونا سياسة مدار دنافا ديالوكي دابونا وهر وها ولات دني غربيجي حتى ولات عرباجي بگیشتی وصا ناف ترافیک که دیپلماتیک پر گراندا براستی و پیواجو مشیا و هر کسی که د چرچفا کو چاوا ام ریل پیشی شر بگرن و ام چاوا قربن بگینم پیمانه که او وصا دهات مشاندن حال حاضر وقت مبدئي اف اتفاقك هات کرن جبرو شون دا زراوین و چاوا بگورن چاوا بمشن بردوام کرن آویا و تمام کرن آوی پیوسته. Okay, Yulia, if you could hear us, the floor is yours to ask your question. And اگر please, دنگی متیت کرمته پرسا could you خو بکه kindly, everyone who would have the chance to speak, to introduce yourself هر and کسی also که پیش کرما خو بده introduce your ناسکرینجی media outlet و too, هن بجمره and your بیجن که هنج affiliation. Thank you so تیجا much. دزگه ها راگه The هندینه اینه floor is کرم yours, که and then the یولیا floor will be و پاشه دی for دوری Diyar. ده دیار اوی بوله. Can you hear us? یولیا Hello. دنگی Can you متیته hear me? دنگی Yes, we متی can. و Yeah, بله thank you. ام Yulia متد بیز Hodudalova with I-24 News in Israel.
İsrail az public dedim. statements coming from senior Israeli officials, including Karbidestên İsrailî de bêjin her wiha Wezaret Derve İsrailê piştgiriya xwe bi Kurdên an official visit by the Kurdên Israeli Sûrî ambassador in ragihand Germany to the office of the û autonomous me dît administration ku of Rojava in balyozê Amerîkayê balyozê İsrailê li Almanyayê seredana nûnergeha rêveberiya xwe ser Berlînê kir danûstandinên di vî werdê pirsa min ew e got gelo ji İsrail ji hikûmeta İsrailê gelo piştgiriyeke dîplomatîk hûn distînin. Yani دوی وارد از وسط تخمین دکم yani ali diplomatik de danûstandin li gel dezgehên devletan navendên biryaran bi şêwazekî atifî wek gelê Yehudî, gelê Kurd, gelên ê ku dîrokî di nava danûstandinan de di vî warî de piştgiriyek hebû. ما بخو وصل برجاف ديت يعني خيابو وصل اوك هبو پشتگیریه هبو لدجي قركرنه لدجي تنكرنا كرد هلوستك زلال ما بخود ديت يعني Okay, I will move to Diyar. Diyar, can you hear us? Diyar And then berdewam Chira bikin TV, please keep û your Chira question ready. TV I'll give you the floor. pirsên xwe amade bikin gotin ez ê bidûm be. Niha Diyar Kurd e. Yes, Diyar, you can ask your question. gelek spas dema baş diyar Kurde gel tora media Rûdawê Vladimîr pirseka min kir min du pirsê din jî hene pirsa yek yanî taniha hikûmeta Sûriya çend caran agirbest bin pê kiriye û peymanan bin pê kiriye vê carê çi garantiyek heye ku hikûmeta Sûriya vê girêbest wê rêkewtinê digel Hêzê Sûriya Demokrat digel Rojavaya Kurdistanê cêbçî dikat û carên din agirbest yan her rêkewtinekî bin pê nakat yê di duan yani hûn rola dewletên yekbûyî Amerîka û Tom Barak divan civîna da û çawa dibînin. Yani çima giring e piştî vê rêkewtinê ji Kongresa Amerîka yasaya parastina Kurdan pesin bike û hûn çi garantî li Amerîka dixwazin? Spas. garanti مقوت يعني الدولات هنا يدي او دولات جي بتبات مثلا فرنسا امريكا او بخوجي باور دكم اي داخليانيه كوان هبه دوي درباري ده لسر عرضه شو باندنا ابي بيويست يعني دناف دانوستاندنا دا جوينين كو تشيبون ما بخوجي اني زمان ما قلت جبوكو اگربست بغارانتي ببه بيويست ميكانيزمك هبه او ميكانيزما بشوبيني مکانیزم خواسته سر عرضه به دخوازه لجیه کی دم بله اف مکانیزم پیوستی به هیا کو اگربست بشوپینه وک پراتیک جی يعني بريار هاد گرتن کو هز و جیهن کو آن هاد جبهه دانه ترک بکن شون دا وگرن يعني قصده جی وی خل هنک جیا کوم بکه هزی دن جی وی خل جین دور کوم بکه جبو کو اف اگربست خراب نبه والجل او ميكانيزمين كو بيويستا بين عربرن جبو رولا امريكا يعني امريكا براستي دوي دميدا از وصابيجم نلقور رولا كو جيد هات خاصتن رول ليست رولا كان هينيبو بتيبات مجاري يعني او داخلينين كو همان اشتا رولا قصدي قدياد شر داعش ده اف هالوستن بفيشي وزي زرار دا لي از وصاجي بيجم يعني امينا سناتور لينسي جراهام رايا گشتيا كونغرسي رايا گشتيا امريكا جاردن لسر بيابو يعني هر درنجي رابو لي جاردن لسر بيابو ام گرينگ دبينن كو جفرو شون دا جي لسر بيابه جبو يا دوی وارده ام مصاد بینن جبرکو دوسیا سوری رولا امریکا تدا درجه یکی لبرچاوا او برپرسیارن جوان تی خواستن کو رولا که عادل بلیزن يعني افتي خواستن یادن جبوکو سوریا که پررنگی وکو شرطن دانینه پیشیا حکمتی کو
دبی پیک بینه یک جی پارستنا نتوانه پارستنا چاندایه وی شرطی پر خوشک بشو بینه يعني اف شرط حتى كدر بيك هاتيه چه تعدایلی هاتیه کرن و الگور وی بریارن که هاتن گرتن بر فوارا بین در باز کرن جبوه دوی واریده یعنی تشتی کج امریکا جیتی فاستن هنک وی چرچوی دا رول بلیزی. Okay, Rosh, can we kindly give the floor to Chira TV and then Amy Holmes, if you could get ready, or maybe we can give her the access to use her mic too. از باور چرا من هذا TV? دوره ده چرا You تیوی can ask هیه your question. کرم که پرسا خون بکن. رئيس سلاف دنگته Yes. بله رئیس سلاف رئیس دار الهم حسکرین جبراستی از ناخذم دیج بکم نباقفتنی وده جو کورتاسیج بو پیکاتیان یعنی شو هم حرکت زانون جیه وله جبو حمینه توا باکروج لاتی سودیه بون لی پشتی گوهرتن اینگو چه بونه گلو پیکاتی و بطایبتی جی جبو ایزدیان جان بپرسن و کم زانن مدرسی العفرینی جابو گندوارین وان مزرگاهین وان ایزدین حلبه یعنی بگشتی گلو دنم پیش تا نیقاش بو پیکاتین جدا جهات نکرن آنها و رئیس سلاف جاره کردن بله يعني ازديجي ناف بكاتايا دانا ما اقربو كو يعني وك د پیمان دا پیمان حجده مه دا تیبت مندی بونا هرمین کردی خالق و سطیر در باست به و دوایا نو داجی يعني اف پیمان هری داوی يعني اف پیمان داوی زراوین حجده مه بو دوی داجی جاردن مسئله خصوصیتا کرد خصوصیتا حرم دیسا تی زمان دما کو آسایش و هر وها یعنی آلیه پاراستنه و آلیه اداره کرنه سازیبونه دهندر حرم ده هبه یعنی همی پکاته اندنج دیدن یعنی ایرو لحسا که تنه کرد نینه خريستيان هنن ارمني هنن سوريان هنن ايزيدي هنن يعني العفريني جي هنا للدبر دي تركمان جي هنا يعني رنگارنگ چاند هنا لسر في عردنگاری جیان دکن جبوه تیبت مندی و هرمی دا به خاله دا اساس او جیتیم پارستن Yes, Amy Holmes, this is the last. دوی دما شورش دا هم هاتنا آفا کرن هم جی کار و خبات خوی سوی دانه مشاندن اونای بردوام بکن ایدی شوازی ریوبرنه به چه شکلیه به هفسروکاتیه چاوایه ایدی و کار خوی سوی جاردن بردوام بکن لی خبات فرمی ای دولتی و سر فاسازین فرمی را و بین مشاندن برپرسیارین کو بین دیار کرن جعالی دولتی و تین فرمی کرن Thank you so much. I will move to the questions in the Q&A box. And please, if you could be helpful with me. Your question was already asked. اگر پرسه و هندبین برسه و هاتبه داین questions from the Q&A box and then get back to you. Maya Jbaili from Reuters is asking Reuters the command and control structure of the three brigades. Will they be under the defense ministry? The Syrian government says they will be mixed in with fighters from other brigades. او سه لیوا یعنی او سه تمنین که هاتین آوا کرن اوه دبن کنترولا وزارت پاراستنی دبه یان اوه تنه جکرده یعنی جهیزین و پیک وره یعنی هیزین دن اوه تیده ورن تبلهف کرن یان نه نه اف هر سه گروپ ویل هرمی بین چیکرن هز اندام قصدی وید نافدا وید تیدابن برپرسیار نویجی ویج کردابن گریدای وزارت پاراستنه و ورن ریوبرن یه کوبانه و گریدای فرقا حلبه و ورن ریوبرن بویش وزیر تیر خستیم کرد Okay, I will take another question from the Q&A box. We have
over 90 questions. So Doran not please, I'm so sorry in advance if your question was not read. Loma am dibêjin eger em Yes, I will do my best to take the questions from the latest. How will the border Sinoş entry point into Rojava will be handled? Will the border crossing/airports be administrated? deriyên sînorî ew ê çawa werin meşandin ya û em bêjin balafirgeh yan deriyên sînorî ew ê di tenê di teserrufa dibin destê hikûmeta Şamê de be yan çi heqê we wekî herêm têde hebe? Yani ama mesela sînor باور dikim di ewa giştî de jî heye yani ji bo xizmeta herêmê payek tê diyar kirin. Rêvebirina wê girêdayî dewletê va dimeşe lê karmendên ku tê de kar dikin jî wê xelkê herêmê tê de kar bikin. Yani mesela ew jî wisa ye balafirgeh jî wisa ye û derî sînor jî wisa ye. Okay, I will jump to the raised hands, and if you could kindly accept my suggestion to only take the raised hands, given that the questions are really piling up in the Q&A box. I will jump to Al-Yawm TV. If you could hear us, the floor is yours to ask your question. Televizyona Al-Yawm ew ê pirsekê bike. Al-Yawm TV. Throsh, can we give them the chance to speak? I think they are not ready to speak. We can go move on. Okay, niha pirsawa ne amadeyi em berdevam bikin bi kesekî din re. Then I will move on to Em niha bi I will move to Tobias Hock. Tobias You Hoch could hear me, Tobias? ji Almanyayê eger dengêm tê te kerem ke pirsa xwe bike. Tobias Hoch. Okay. Yeah, Rojbash. Do you hear me? Rojbaş dengêm tê we belê. Question is, why is the Kobani Pirsamen administratively Kobani çima isn't there a dibin risk of Rojava being divided? ferman parezgeha Kobani parezgeha Helebê de gelo ev yek newê xeterê nayne ku hêzên Sûriya Demokratîk were perçebin û her wiha em bêjin parasnama fê Kurda dibin destûrê de çi heye û kêmaniyên olî çima di vê peymanê de navê wan nehatî gotin û gelo heqê wan we parastî be di Sûriya sibê rojî de. بله کوبانی هیلی اداری دا برنگک فرمی حتی یعنی رسمیت دولت دا گریدای حلب هم هیلی اولکاری دا هم هیلی اداری دا جبوجی یعنی هم فرقه هم لواء کوبانی گریدای فرقه دا يعني فرقه حلبه وهيلي اداري ده يعني مساله خوني اداري وي داري چاره سر بكي اما عاليه دزگاه وين ريفبرنه سازين سيفيل خدمته حمي خلق كوبانه بخو وي بريبه بي وسازين كو هيجي وي بشيوازه كي خو بردوام بكن برپرسي هرمي هيا او برپرسي هرمي وي برنگه كي فرميل قال دولته بيناس كرن وأوي يعني بربرسيار بي دبر هرما كوباني هيلي دستور دا جي عالية دستور راسته حطبناها هين مجارن دستوري أو نينا ذاتن دستاك ما كردي هبو كونفرانسي درخستو او هيئتا كردي وان روجا او جي بيويست زيارته شامه بكي هم درباري مافين كرد دستور دا چاوا بجيب بن شيوازي ريفبرنا في ولاتي چاوا بمشاندنه مسألة برلمان تمثيل اتدا چاوا به ويا حمي او شاندا كردي و لگل شامه باخبه. I will move to Ms. Sayed and then Ms. Federica Girding. If you could... Persekedin
keep your question ready. The host will give you the floor to ask your question. Ms. Assayed, then Ms. Federica Girding. Ms. Assayed, if you could hear us, سید دنگی متیت گلو تدخار پرسا خواه and بکی then we will و پاش come to ام دربازی Ms. Federica Girding. فدرک گردینگ ببن. Yes, Roj, is everything good? از روش بپرسم تو کاره حقی گوتنه بدیوان کسا؟ You are taking Mrs. Frederica now. نها برس فدرک گردینگ او پرسا خواه بکی Put Vivian Fattah in the queue too, و ویویان in order فتح to ask her question after Federica. بلا اوجی خواه بکی گو پرسا خواه پشتی فدرک بکی کرم که گوتناتی کرم آخوا Freelance journalist, thank you. از روزنامه گری I wanted to bring سربستم up Turkey because از دخوازم بحث ترکی بکم لوی داره agreement sounds very interesting and پیمان گلک بالکشه و اگر کرد بخوازم وگرن سر آخا خواه لعفرین سر کانیه ایجا چاوا اولکاریا وان چاوا با ترکی کلو بره ترکیه وان جوان داره وکشه و هر وها نقاشین دستوری ده ام بیجن دروز و علویجی اوی دوان دانستاندن دستوری ده جهنه یا دستور تنه دنابرا و شامه ده يعني ايه تركا دهني ديتنا مال قال وانا هبو وانا يعني تشتيكو جمار قوتن جعفرين خوفك شاندنا يعني هبونا وان بشوازكي فرمي ايدي العفرين تنايا تشتيكو جمار قوتنا وايكو دولتي تأكيد كريا يعني قوتن تسليمي ما كرنا يعني صازيا سبيل إداري تسليم كرنا دنگته يه اوه يه سريكانيه هينجي تيدانه وها قوتن كوه دور بكن يعني ايدي وه تسليم بكن جدار كبن بفيش يوازي فرميش مرة آغادار كرنا ووقتا كو خلقي هرمي بخود نافا سازية دابن هم اولكاريا هندر هم جي ريفا برنا باجير ده باور بدكم وحتى اصلا كيوي غارانتيا خو بگرن يعني جبو باراستنه وهر وها يعني اوك هفش تشيبه بخلقي هرمي بخو بكاربن هرمي خو ريفا بن در بيوج بو بشتاربونا يعني اف بيمان نها نافبر مو دولتي دابو اي درزيا علويا اويا اوك گشتي ايدي تشيبه يعني دماكو سر دستور بكار كرن ما في بيكاتين دن امي چاوا جيب جيبكن لكلمه مثلا چاندين جدا هنن هريم اومده سبب اساسي مرحله كدن هي جبو يعني دستور سوري الرسوري ديناندو. Yes, thank you, Ms. Ilham. We have Naz and Vivian to ask their questions, but please note that we only have 30 minutes left. 30 minutes your question was already asked. Please unraise your hand. کرم آخو اگر برسوا پرسوا حاطبه دایم دستی خو نما راکن خویم بخارون بهتر کسا بگو داری بکن کرم که دنباش هوا الالهام از بيفي ما دنجم منها تيوا برسا كما هي براسي از نهال شارعي ما قالك ترس هيا كات شو ضماناتي وشي يعني تشقاسيسي قتاوة أفقواتي درباسي قام شلو وحسكي ببن وناظر سنتيس السيناريو يدير حافري وساحل الفيدر تشي ببي وكا الويدر تشي بوي وبرسا قدن يعني قالك قرتيه ما هنن هاد دستي وادانا كات شو مصري فايا وأفكاسي شوني كوباني يعني زيدي 1000 كس درباسي ملي كوباني بو كان مصيري فاجي تشيا راسي أم نها أم الشاعنا أم ناف يعني أم قوتي أم ناف سيفيلا دانا كا أم فيدشي دخوازن إنه أضملت براسي براحتك وقوتي جيان بقي قلق ترسايا وأفهف عليه قردي مصيري واتشيا وكا يعني وبراسي كامت بلي تمام يعني از حق ددم خلق بترسي از نابي جمجي بلا نترسن بلا فاترسا هبه بلا فات تدبيرا هبن واجي قالي ما هشيار دكم بلا لسار بيابن فهزيك وري الفر فرمي از دبيجم
هات ایورن تنیج بوکو ام بیجن واسا زینا ایدی انتگراسیون وان یعنی تبلیغون و جسازین دولت را چی دبن فرمیت و چی دبن به آرمان جواتین و بلا وان ما ترسینا هبن بلا واهشیاریا هبن از باوریه که حتی بداوی از نادم یعنی از نابیجم ناوی پرسکریک در نکوین مگود هزی تخریب کار هنه دخوازید ناف گروپا دابن دخوازید جدر و دابن به چه شیوازی هزی تخریب کار ایکو ناخازن لحواتنک چه ببه ناخازن آرامی چه ببه هنن جبویا تدبیر و ام گرکش دستپیکش آلی خدا ام بگرن آدن جی هزی ناف دولتی چاف دیرن جوی مسئله را وال جامعه هزی فرانسی هنه اواناوی چاف دیر بن امریکی هنه اواناوی چاف دیر بن جبویا باور دکم آلیه ریوبریا شان داجی حتی آستا کی واناجی و نخوازبن پرسکریک دوی دمیده در بکفن لجاردن جی از وید بیجم دبی که ام جرا چاو وکری بن ام هشیار بن حتی کووا مثلا شوا زکی راست بیکوره یادن جبو اسیرا اما پی آخویان و ام جاردن پی داخفن وانا اساس نه اسیرن جی تیبت ای در حفره یعنی بخاپاندن ویا چی بو ما آگاس اعلان کرد وانا همین هاتن کتن ناف هزی مدا جبو ویا اوانا اعتبار ناکن اونجی یعنی اسیری شرنجی روجك بری روجك ام هاول دن سر بنا بسکنن وانا همیا جدست خینن هر وها جبو ریکا انفور جبو ریا رئیسی جی انفوره او رجی ایدی برنگه که آرام دنا پیمان ده هی کو اوره به فکرن چونو هاتن چنبرل سر کوبانه بیرا کرن یعنی هیچی مثلا چوا هر دو بندافتن دیوان یکم کاری کو کرن الکتریک لسر کوبانه سر حسکه تبی قط کرن بصالای ده دست مدایه سر حلب یک روزی ما قط نکر آف ما قط نکر اما چوا دست دیوان جروجه یکی ده مثلا دست بکرن وانا قط کرن اویا کریارین دیجی پیمانه نه جبوی جاردن جبو که روش نورمال ببه دوی وارده امه هول بدن یعنی پیمان دشمه شون داده که وی پراتیکه لسر وی اساسی جی یعنی تدبیری که تی خواستن هشیاریا کود اصلا جورده تی خواستن ام هول بدن که پرسکریک در نکوین با آرامی چیه ببه حتی که ام اف پیمان جی خود گرید. Thank you so much. I will move to Vivian and ask Yani Kurdistan TV to keep ready to ask your question after Vivian, and then I will go to Vivian perseke haye u pashe marin kem kesekin. Şerma xwe could kindly give them the permission to speak. حقی گوتنه بدن وان and then Geli Kurdistan sat and then Vivian ji Gelê Kurdistan û paşê kesekî dine. We only have 30 minutes left. Tenê nîv saet kêmî nîv saet wexta me heye şkerema xwe bersiva pirsawa hatibe dayîn dubare nekin wan pirsan kerem. Roj, if we could give the permission to Vivian and then Vivian Geli Kurdistan sat and then ji Iris Gelê Lambert. Kurdistan û Iris Lambert ez navê nabînim. Meanwhile, allow me to remind you that you can send an email to the organizer. Jarek edim bînim bîrawe eger we tomara vê civînê xwest hûn dikarin e-mailekê bişînin ji amadekaran em karin tomara wê ji were bişînin. Roj, Vivian, Gelê Kurdistan û Iris Lambert are ready to speak. Iris Lambert ew ê bipeyve. Okay, if not, could you Herê Iris Lambert ez dibînim. Okay, Iris is ready. Iris Lambert amade kerem ki Iris. Dengim tê we gelo belê. So regarding the entrance of forces in Haseki and Kamishli, do we know exactly when this will happen? Duwarê hatina hêzên nav Heseke û Qamişlo ew ê kengî pêk were û ew ê çi bandorekê li ser seferberiya li herêmê bike ji ber ku xelkê deverê bi xwe daketine kolana çekil dane ji bo parastina xwe ew ê çi bibe piştî hatina wan hêzan nav Heseke û Qamişlo.
نها هذه لشكري أوانا فدقرن يعني هنا جيش ورا هاتي ديار كرن الوان درا بسكنن وك نافندي وان هذه أصايش شغل سر كار خونه حاجزانه نافندي خدانه قرتنك دويدو چي نابه و لسرفي أساسي يعني هلي أولكارية دا حتى كوار ذاتن دا أصل ريفابرية دا دبي هفدو ببينن يعني إيه أولكارية هندور آسوري و أصايش همان دبي هفدو ببينن و لسرفي أساسي گفتگويا انتگراسيوني دوي چرچوه دا چي ببن بريوه بيوست والي يعني محافظ برپسيار پارزگه ها حسكي وري اعلان كرن والسربي اساسي ايدي حمود بن سيا برپرس يعني برپرس پارزگه بن او ويدا يعني فرميات او چه ببه وصا كاري انتگراسيون دست ببه. Okay, I will give the floor to Ibrahim Isa and then Maher. Ibrahim Isa و ماهر دخوازه پرسکه بکه. Roj, if you could kindly give them روش حقی گوتنه تبدوان. Ibrahim Isa و ماهر üzmez. Also, if we could put Jay Arraf in the queue too. Yes, Maher, you can ask. ماهر kerem ke pırsakho bike. Üzmez cimedya haberi دو پرسنت بچوکن ایکمین سینورین به دولت ترکره هات نقاش کردن یا تایبتی سینور قامشلو و دوسیب و سینور کوبانی وره بکرین یا نه او یک آدیامین ناب ارتشا دولت سوریه داجی کسین گلک بیانی هنن جدر و هاتنه تبلیغی ارتش بونه روشوان هاتین نقاش کردن یا نه و پرسا سیامیجی داعشی چما درباس عراقی هاتنه کرن کواليسيون لبر کواليسيون دولت سوریه دا باوری پرسکه باوری ہے یا پرسکه ودره چیه هری داویجی وجه گابدنگو گارانتیا وی پیمانه اونجی نکانن بدن تایبته گلن دیاسپورای دوستن و ناف چالکه دانن جبو وانا بانگا و داوی گلکس پاستک يعني جبو بنابرن الدرفانة درفي سينورن أو براسي بيوست فجرن يعني احتياجي هي إيدي جبو أفكرنا جبوكو هندها باشتر ديموغرافيا هرمي خزاي ببا بيوستي فجر هي جبو معبر ما داريه كوباني بتركارا قال تركا دانوستاندن هنا أم بزابكن بيش روجي كا إتشاو ببا أم هيفيا كي نادن لدانوستاندن هنا هر وها يعني دانوستاندن قال شاميجي بيوستي بهاي يعني فا دريا اگر دريا كي انساني جي بفكرن جبو وغير خلقي قال شام وقال تركيا بهفدورا دانوستاندن بهاي جبو داعشيان يعني هيلي امريكا دا بريارك دياره تشتكي دا بلانك خدا بر لازدكن عجله دكن ايدي مجلبونا بفيشي وازي حبسارا بداعشيان را ديار السر وانا ايدي بوبو بارگرانيا كل سربي اساسي در خستن يعني هيلي بارستن دا وهينجي وصافيا يقول قال شامل نجي هنا اتفاقي كي جشتي جبو شرد جي داعش جبو غارانتيا كو حبسي بشوازي تي خاصن اف دوسيا باراستي بمينه غارانتين تاموسا نقرتن داش بو يجي راكرن لقال العراق اتفاق كرن برنوي داري هر وهاج بو غارانتين اتفاقي براسي غارانتيا هري مازن شياربونا قلمية رابون شياربون هشياري يعني ديمانا كو دوا چند روجين بهوري دا دركتيه باور دکم افسکنا دیروکی گلی ما کو پر برومت بو و اویا ام وصا به حسیان کو چیاکل پشت مایه یعنی وصا بتناخنین جوا کامل پشت مایه به همو ریخستن و دزگاه و جدابونی وی فکری بیله وصا ما لپشت خودی و جاردن وان گارانتی یعنی ام بیجم پیک آنیندنا وی پیمانه و رابون وهشياري وإرادة بونا جواكا ما وقالي ما أو إيكو دسريدا ريفاكيش بو
حتى بمرحلة دستورية جي بتشي فيش يعني جارانتيا مو صالة مزادكن. Okay, I will move to Jay Arraf. Yes, the floor is yours. You can ask your question. Kerem ke kar persa xwe bike. Sorry, if that was for me, it's Jane Bale. Arraf, Jane navê min. Radio in the US. Thank you very much. Ji Radyoya Netewî Amerîka dê min çend pirsê min piçûk hene. The Army divisions or brigades? Liwa The statement has said they're brigades, which is of course a Bahsa divisions. Bahsa liwa û tabura tê kirin. Dûr de ferqek heye. Yani çi ferq heye? û awa din hêzên şervanên jin ku tevlî artêşê bibe di wî warî de tiştek hatiye qebûl kirin gelo yekîneyên wan hebe jinan yan jî ew çawa be? يعني براستي دمجاري ايه اوي يعني ريخستن كرنا هيزي جن لقال وانا منكهتن زرافي في مسألة ليه فرق نظام يعني نعبر طابور ولواء باردكم يكن يعني أسوس تخمين دكم جبر زمان جهفد جودانة فرقة هي بعربي لواء هي فرقة جلواء ام بيكتي يا حسكي فرقاك يعني فرقاك تي افكرن سي لواء مي هنا بفيشي وزير استخدمت. Yes, and I think the question about the female fighter was already answered. Evet, pirsa derbare şervanê jin berê jî hatibû bersivandin. Yanis heye. Elpanis ez bawer dikim min navê we rast gotibe. Nurhat, the floor is yours. Nurhat Hasan pirsa xwe bike. Give the floor to Yanis. û paşê me bi Yanis berdewam bikim. Thank you. Yes, we can hear you. Please ask your question. انها او ونشاوا حربستا تركيا دخوين تقول دخافتنا خدوغ تقول درونشتين ورقه تركيا تشيبونا يعني تركيا جبيل هفكين رازيني يعني اجبركم امزان كو تركيا يعني باندورا كي خوي سركه على سوريا هيا وسقفجي بيك اني نوبل هفكرني هيا يوتنا يوركون هاتو ديار كرن ورولا هريما كردستان تشاو وتشبود في الهفكرني دركفني ده بس يعني الرولا هريما كورسان تذهبوا براسي يعني ذهبتنا درجي كانت جفين ما بأمريكا الجلوانا تشيبون وأنا شاهد بونو دستك يعني وك دستكتان و پیمانی کو تشيبونو و دیالوگی کو پیش کتنجی در ویش بو اوی ترکا يعني ترك داخليانية جارة يك بو مديت دهيني داخليانية كحكام فيدان پشت گره يعني جبو في اتفاقي ودبيجي يعني جبو اكواري جي تشتيج دستي ماوري مبكن هفديتني دوجي وصا ديار بو يعني البور آگاهي كو مدان ونقاشين كو دجويني دا چي بون خويا بو پشت گربون ام بهيوين اجفرو شون دا جي پشت گريا وان بوشي وزي بردوان ببه. Yes, thank you. I will move to Yanis. There was Yanis. And then there are actually Yanis. a few important questions or a lot of important questions in the Q&A box. So I will ask them directly to Ms. Ilham. Yes, Yanis. Thank you very much. This is Yanis Albanis from D News Athens. Men of Damascus Ministry of Interior will enter the cities. چند کسین حکومت شامی و در بعضی نو باجاران کرد باجاران بن؟ What will be the arms of what weapons they will carry? دستوان دو چک و جبل خانه هبن یعنی تنی اوی به تنقا ورن نو باجاران و چکین گران ورن هزین حکومتی یان اوی چوا ورن نا يعني هاتنا ناف باجير بسلاح جران نابه بتانجو توباشي نابه اف هذه اولكاريه اي هندرينن بنورمال سلاح السفك بيستورن بفيشي وزي ورن. Okay, Ms. Ilham, could you confirm me how much time do you still have?
برز إلهام محمد چقدر وقتات هنا ما يتكرر جمر بيجي يعني أجاب فرسين دوباره تو نبن يعني بقارن برسي بدن اللي بشتوى كار خلاص فيه. Okay, then I will move to two questions from the chat. What will happen to the IDP camps in northeast Syria? Specifically, the camps that still under the SDF command. او د کامپین کو نه دبن هرمن قصدی دنا و کامپین در بدر نفخوینج لسوری کامپین ای پنابرا پیوست بین والا کرن مثلا ای سریکانی وقتا کروشی و گنجاف ببی خلق او قام گرک بین والا کرن خلق وگرن مال خواه گلک پنابرن ای عفرینی هنه او گرک وگرن جی خواه ای گندوارن شاه بایوان داره هنه گرک وگرن قامپا هوله و روژ هیا ای قامپا هولهش خواه آلی شامه و ایدیتی بره وبرن دستی وان دایه هر وها یا روژی یعنی ده چرچوا اوی ده ده چرچوا پیمانه ده یعنی وان قامپ دوسیا داعشی تیبت ای پنابرن جهل شامه وات تبره و برن ایکو امریکیا برن عراق برن ایکو مانجی ایدی آلیه شام و ای وره بره و برن یعنی روج ام نزانن یعنی روج هین اوک سر لازمه يعني گفتگو نقاشك نسر لازم. Yes, we have this question about the new chief commander of internal security that was assigned by the government of Damascus. What are your information about assigning the commander Marwan al-Amin as a chief مروان علادین علی هاتی تعیین کرد گوشام او تعیین کریه پیناسه کریه افگلو راسته او کسیه و رضامندی خو نشان دایه یعنی دوی والد لحف کرنه کبو ناوی ویج مرا نهاتیه گوتن دوی واریدا پیویستش مرا بی گوتن ام جینیرین لسر بدن. And then what positions are agreed upon in Damascus outside Deputy Minister of Defense and Foreign Affairs? تناف وزارت دبیجن جیگری وزیر و پاراستن چه پست جبو و جنج جبو کردن جبو حرمتی ترخان کردن. Yes, did you hear my question? Should I? أفياجي هين ما إذن أو نكر نتاني وزير باراستني هاتيه ديرن وقت جيجر اللي وزارات إندن جي هين مانا يعني فانا ما بعالية رجي آخفية مثلا عالية ناف دولتي جي ما قوتيه وجوان بخور جي ما قوتيه يعني بيويست لوي درجي هنا كسبين ديار كر. Thank you so much, Khanim Ilham. Allow me just to ask you the last question. I would like you, asked by many participants, to send your messages, whether it was for the Kurds or the Kurdish people who are protesting inside of Syria, inside Rojava, or in Rojava, Kurdistani, وهر وها جبو كردن دياسبورا چه قيامته هي وهر وها د اصلا دبلوماتيك دوی چه بوه و چه پیشنیار انتهانه بندوارین و هنه جو کردین لدیاسپورا و دواره دیپلوماتیک ده کرم نها از من دست بکی دست پاسیا خو کر جارک دن از يعني سپاسیا خو دوست و هوکرا و گلی مرا از براستی سپاسیا خود کنو اما وصاد بینن کو ارکا خونی دیروکی پیکتینن پیک آنین و پیک جیتینن پر گرینگه کو يعني هینجی امسر پیابن هینجی وی تکوشینا بردوان بجبر کو خطری هین را نبویه اره ما اتفاقک چی کری ما شر روستان دیه لیش بو کو پیک وری تمام ببه جاردن او بردوان وی تکوشینا دبه بردوان ببه هر وها جبو امریکا بتیبت از وی بیجم یعنی ملکه لکو هفدو لدجی داعشی ما شر کر ما فدکاریک مزن کر ما دنیا پاراست مروفاهی ما پاراست ایرو جاردن او شریکاتی پیویست بردوان ببه
و ام چاوا ما دجی داعش شرکر جبو آواکرنا سوریا نوجی جارک دی او شرکتی بردوام ببه اف بانگا ما جواتا ناف دولتی جیه راجی هیا همو دولتین اید ناف کوالسیون ده جه گرسنه جبو وانجی ام دبیجن دنگ ملت ما ببیسن ملت ما ایکو بهجمار مزن لحطبناها دنيا دا دستور وقانون ناف دولتي ما فهمروف وك قالك نهاتي حساب وبماف هاتي هشتن باكور كردستاني لتركيا ايرو بيواجوه كاشيتي دمشق او بيواجوه اشيتي از فيناجي بيجم بلكي دم ايريش لسر و پینگاوا لباکور تیم شدن ایرش لسر ویجی چی دبه لیاز به بیجم یعنی افصالک بو زیده تر هگر لروج آوا اگر بستک هبو دسایا و گاوی کلوی داری هاتنا آویتن دا چی بو آرمان جه پاراستنا کردا بو آرمان جه پاراستنا نرخ شورشی بون جبو ویجی جبو که او پینگاو جلوی داری بسر بکبه دبی پشتگیری هبه دبی دستک هبه جبرکو ترکی هر دایم کردا وک پرسکری که خوی سرکه دبینه جبو کو کرد ببین خودی مافهم دجواتا ناف دولتی دا نتوی یک بوی دا دوزا کرد آنیندنا اصلا هری جور و پیوستیا کو اعترافک قبولک بمافی کردا و هبونا کردا بکرن یا ای ببی در بیوی سستبوین گاف پاشتا آویتن دجی هفدو دو دلی تردد نشاندن نابه بیک جبهه بیک انیه بیک گوتنه به تمامی رنگ لیبون کرداوا دبی جبو چاره سرکرنا پرسکریکا کرد لترکیه جی وک اساسی به پشت گربن جوی پینگاوا آشیتیره کو براستی لوی داره و روژ آواجی نها روژالات جی دست پیدکه یعنی همو هزا خو ام کاربن دوی سردم دا وی دوزه تمام بکن بانگا ما اوه و ام تیدا هشیار بن ام جی وی سوزه دادن کو دائمی لکیلکا هفدو خوگاف پاشتا ناویجن و ام حتی کو دستور دا و پیشروژ سوری دا ام ببن خودی ما فهمید سر ارکا خوبن و تکوشینا خوشی ام بخورتاهی بدن مشانده